Kapitan Inteng! Anya? Sakti aglaba ka dagiti namurngan tabanang? Ay na, agpipikal nga ro dagiti ramay ko. Nang runa no kasta abigbigat. Iso asikapay laang taglaba. Sapay nagado dagiti malabaan. Dagiti maong apantalon ko. Shorts, t-shirt kan kalugong. Plus blouse mo. Kan dagiti pandiling mo. Kan Ay, di mon bilangan pa'y dagiti labaam. Ingkakat aglaban. Katnay, mapanan ti oras. Ay na, imbis ko maasikat ti aglaba kan aglutaw. Tapno day talamangan. Kan mapanak iji barangay hall. Isulat ti aramidak kuman. Na, mapan kakadewan no saan? Ha? Sige, mapanak ko. Nagrigatin ti awan katulong na. Awan pa'y maibaon nga aglaban no kastoy. Hey, haray! Si Kamel kayam ti paralaba. Nay, pandiling pa na tayo lablaban paray. Naggapwa manin abigbigat ang mga asar, Naggapwa di ta maliklikodak, Na. Amon paray, no siyak ti si ka. Jack ipalubaws nga pagbalinan ni tuyang kaw nga under di saya. Uli magkaman pare. Apay, no aglaba ka akas kanyak alalaki, kaya't naasawan under kan. Saan? Anya? No awan importante nga umay mo ibaga. Ay agawid kan. Di nakman umay disturbuan nga aglaba. Ay, under di saya ni parenting nga talaga. Isuki din ti paralaba kadagiti murang dang agasawa. Kaya't namot siguro at tulungan ni Maribanang, ang mga numarigatan nga aglaba. Ay, talaga kiding under di saya ni parenting. Isuti amok, Maray. Apay, sika, saan mo ka di atultulungan ni Marituyang nga aglablaba kadagiti murangyaw? Ay, never, Maray. Saan ang under di saya akas ka ni parenting? Anya? Amin na murang may kanituyang kaw. Isaw, ti aglablaba. Sana may bagay no siyak ti aglaba. Ta siyak ti lalaki. Agtal na kayo mamay, tatabataw. Apay ngay siyak. Lalaki akmay, ngam siyak mati aglablaba ka dagiti badaw. Ngarod Ay kat siyempre tawang mo't asawam. Sa nga gabsoon mo't dagiti badbado ang malabaan, tuyang. Nabayag nga minin na di ka naglablaba. Naglaba ak itay kadagiti badaw. Ang nabanugak mo't taon. Iso asikan ati mangilabamot kadagiti badaw. Ura italaang. Anya? Apay, trabaho ay at ilalaki da ita. Sika, ta sika ti babay. Anya kamutan. Amin tayaw, mabalin na ti aglaba. Sakla ngaya, nagadulakit din nga mo. Di ko nam kiday, masadot kang aglaba. Anya? Nagapwam nga'y Maribanang. Day, sigamot gayam day ta Marituyang. Naggapuak madita klinik. Napanak nagpa-check up kan gimatang akmatan iti agas ko. Ay, agpipikal mo't ngamin ang dagiti ramay ko. Ay, jakpay makalaban iti husto. Anya? Ay, naimbaglakit din Tanapilit ko ni inting nga aglaba kadagiti mureng may iti inaldaw. Ay, naimbag ka pa'y Maray. Tamapilit mo ni Kapitan nga aglaba. Ngam ni ba daw, pulos? Di na kayak ti aglaba. Anya? Ibaga na pa'y kit di asaan na kano abagay ti aglaba. Ngam siya, bagay ko kanaw. Hiso ang masurunak. Inteng, ano sa masikalatan ti aglaba, Di ka agdanag. Tailutuan ka itinaimas asidaam. Anya? Apay, di pa'y naagasan ti saksakitan dagiti ramay, mao. Ay, saan pa'y nga, Rod? Ay, una yan. Sa pajak kayat ti aglaba ko man mabalbalin. Taapay ko anya ti makagapaw. Awan. Mga ilayat mo manan ti balunay. Masakitanag. Uray saan anak diso. Enteng? Ay, iso siguro nga agsaksakit dagiti ramay mo. Ta balunat ti amom nga igaman.
Isu akasta, kan ilayat-layat mo pa'y. Na, Nagatumot ilablabaan nyo ita, Uncle Inteng. Sika magaya po, Rob. Adamat awit mo apalanggana kung badbada. Badok na gito yung Uncle. Umayak man mo aglaba dito yung karayan. Masaysayat di tao, itado ti danaw. Umay ka nga ron. Tapno ada kadwak nga aglaba. Mabit lang, Uncle. Videoin ka man, ta i-reels ka. Ay, saan Ha? Dahil tati di mo aramidain. Ang mga no ada makabuya. Kantsawan da. Ha? Kas kan di pari ba dong? Ay na. Umay nakit kantsawan na hindi aglablabaa. Ay, dandanik la siltukin. Ha? Apay, anya tibagbaga na ya? Tibagbaga na nga under di saya ka? Ngaming, sikat yung aglablaba? Ha? Uncle? Una naman ate kastan. Nalaing nga ron ako man, chow. Awan nga min rik-rik naan kahit ni Marito yang asakit na. Isu nga isulatan ti aglablaba. Kahit pa banjing-banjing ni pari ba daw. Gumatangak man itilakom nga agas, marikwanang. para iti anya, Maray. Tumarag kumaa, pangikat iti sakit daytoy imak. Itala mariknak nga agpipikil. Ay saan basta-basta nga agtumarkalatan iti agas, Maray. Mapan ka pa agpa-check up iti doktor. Tapno ammom no anya dayta sakit mo. Sakbay nga agtumarka iti agas. Kasjay. Ti kunak agpada kami iti sakit kin ni Maribanang. Wen, kasapulan nga agpa-check up kamet. Uray ko nam nga agpada kayo iti sakit kan ni Maribanang. Ay, sige nga rod Maray. Agyamanak ta imbagam. Wen, husto ka Maray. Inteng, si kamat ti agluto iti pamigatan ta. Jak makaigam iti kutsilyo apagukis ko iti patatas. Sige, siyak ti agluto. Siya kaun ti agukis. Pasensyakan, takas tuymutan dagiti imak. Wen, siyak aminain. Anya meten ti kastoy abiyag. Masuron ka kade. Inteng. Ay, nagadumanan ti lalabaak. Ules, badaw, kaskada kurtida. Ay, kaasyak dito ya. Ay, ibandak kun sa langin dagito ya. Ay, sos! Adumanan tila ba ang paray? Talagang under disaya kan. Ay, umay nakmanin as-asarin No, under disaya ka, paray. Ay, saan? Saan nak nga under di saya? Under disaya ka, paray. Ay, pumanaw ka dito, day. Ang mga noan niya ti maaramid kukin ka. Disturbo ka iti panaglaba. Yeah. Wen, pumanaw ka! Nasaya at med, tanalaba am amin dagiti murang ta, Inteng. Nakaluto akon, ingka mamigatan, tasya akon ti mangisampay ka dagiti linabaam. Ay, jak kayatan ti aglaba inton sumarunaw. Anya, taapay. Ay, mangkita ka iti mabalin na paglabaam. Jak kayatan na talaga. Apay, anya ti makagapaw. Ay, masurunak ka di pari ba dong? Tunggal aglaba kahit umay naki din kan-kantsawat, asarendak, gapo iti panaglablabak. Para iti day talaang di mon kayat ti aglaba. Ay, isupay numan ang danak iti aglaba no kasta. Ay, uray! No kunak nga aglaba ka, tong palem ti bagak Inteng. Di mo ikaskaso day jay apari ba daw? Agap-apat ang kalinting ka ng tibanang ijay balayta, tatabataw. Ngamain, sana na kayat ni Uncle ti aglaba. Anya? Da kayong tumot ngamain. Pasaray kantsawan yun ni Uncle no kasta makita yung aglablaba. Aya. No muna ta maalayo pa ilang ti agkatawa. Idinto ta maditimbong at inaramid yung kini Uncle. Ay, sorry ako araw. Jak amo akas tagayam. Kun pudno may. Nga under desaya ng Uncle mo. Apay, trabaho ay ati lalaki ti aglaba. Alamat? No para babae lang ti aglaba, di sana ko man nga aglaba. Ang mabalin kumutlat ti aglaba, uray lalaki kasano ngay dayta? Ay, depende mo kidi Dayta nga raod,
Iso asardengan niyaw nakankansyawan ni Uncle Kaw. Tasaan nga agpapada ti panunot tayaw. Taaddakas kada kayaw, asa na makaawat, kan addamet ti makaawat. Madimot ngamin, ti mapan mo ibagbagakan ni Kapitan Enteng, nga isukot under di saya, kabadong. Gapulang tamakit-kitam nga aglablaba. Ha? Saan nga amin alalaki nga aglablaba kat under di saya. Tapno ammom, agpipikal kano dagiti ramramay ni Maribanang. Iso adi pa'y makapaglaba iti murengda nga agasawa. Aya. Wen, kabadong. Iso asumardeng kan. Makitam ti bunga ti aramid mo. Saanen akayat ni Kapitan ti aglaba. Dayta pa yan ti pag-apaan da kan ni Maribanang. Addakan? Tuyan? Ay, pinanawa kong dagiti lablabaak ijay karayan. Jak ngamin kabaulanan, nabanuga kaun. Anya? Kaslama ngamin mapupuuranan dagiti ramay ko iti panagriknak. Pinilit ko la tinaglaba. Iso asikan ti mapan mangituloy kadagiti lablabaak. Ay, saan? Jak kayat? Anya, talaga di mo kayat tiaglaba? Nga uray jak kabaulanan. Di tuloy mo ton alaban. Intun saan na nasakit day taimam. Ay, una yan ti kastang asawa. Dinakpay amo atulungan. Ay, naulpit ka ba daw? Ay! Para day talang, agrungaab kan. Ay, alaman langay. Sa pagkakita, bakitan. Nay, tataba daw. Nakayumot gayam. Nakasusoon kayumot iti dakalabat siya. Anap no iti badbadaw. Mapan kayo kadidita karayan. Awan bibiyang mau. Ha? Ah! Amukaon. Mapan kayo aglabay di karayan. Ay, agtal na ka man. Nay, dapat igamu asabaon. Ay, amuklat na mapang kaglaba. Kunak man no pulos adi kaglaba tataba daw. Tapirmiti kanchaw mo idi kini Uncle Kaw. Saan nga tanga under di saya kayo matan ita tataba daw, ah? Ay, sumardeng ka ko na, Mike. Saan ka kasarsarita? Ni, masurong kamit tayong tatabadong under di saya. Under di saya. Ita, ay, di ka pala sumardong, Nay. Ah, Salbag akwaro, gay. Nakita nakpailaang, Mike. Ay, partakag taglaba. Taklong malpas adagos na gitilablaba ni tayo. Ang mga nod na makakita kanya. Ay, salbag kinin tikas tayo. Ay! Diyak lang paggarok nga under di saya ka magayam itapan. Ay, handa ka magam dito'y malikudak, maray. Anya ngay. Kunak man no babae lang tiaglaba. Ura si kagayam. Ay, kuha ngamin, paray. Agsaki ngamin nagitiiman ni Tuyang ka. Isu asya ako na tiaglablaba. Ay, kababain pa yun, paray. Ay, awan rumbang nga ibain mo iti panaglabam. Ah, Kasapulan data. No, anda kakasta, apasamak iti paralaba. Wendo ka ni Marituya. Kas ita, nasakit ti iman na ako na. ay, sa bagay ba't kindi, paray. Ay na, nagrigat gayam tinakantsaw no maminsan. Ay, wun ah. Hey, mapadasa mutan, tinapadasak. Nakantsaw ka, idi. Tagayam, oray si kakit aglaba. Ay, paray. Pakawanan na ka. Itakla na mires. San gaya marumbang tinararamid kuking ka, iday. Isa pakawanan na, paray. Itakla na mires. Ay, mala. Very good, na naka-amiris ka. Ay, tatabadong. Nalaing kayo ako mantyaw iti padayo a lalaki nga aglablaba. Anya nga ita, da kayo met ipinaglaba ni Nana Toyang. Mayat ket di ater aramiden nyo kin ni Kapitan. Taam mo yung atulungan dagiti asawa yo. Ala sigay! Diton tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Eliasya Tumlin.
Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebutazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.